Dobar dan, moje ime je Vedimir, moj Goran, mi smo treneri u jedriličarskom klubu Labud i ovom prilikom vas pozivamo da dođete, da vidite naš klub, da se upoznate s brodovima, malo s jedrenjem, da se upoznate ne samo sa jedrenjem, nego sa cijelim klubom, sa cijelim timom i da se dođete družiti s nama. Ja se zovem Mirski Fabris i jedriličara kluba Labud, 67 godina. Evo i dan danas jedrim svih 67 godina koliko sam u klubu. Želim sve najbolje u jedrenju. Prvi put sam se susrela s jedrenjem sa svojih 10 godina, zajedno ja Goran Orlov koji mi je dan danas. Jovan je toliko pričao o jedrenju doma da sam na kraju ja došla i evo jedrenje čak dan danas. A kako su oni bili moji prijatelji, samo ga ne pitamo ni svoj. Iako je ovo trener. Znači ja sam isto krenula sa školom jedrenja u Optimista i nakon toga sam se opredijelila za dasku, zato što mi se svidjela ta brzina i taj dodir vitrom. I danas sam prvakinja Hrvatske i četvrta na svijetu. Ja sam Josip Olović, iz Splita sam, član sam jedriličarskog kluba Labud, jedin od svoje 8. godine. Počeo sam kao i većinom svi drugi u sportu na nagovor oca. Tad se razvijala jedna skupina nas iz kvarta. Jednostavno to je bilo prirodno, natjecateljski. Razvijala se ljubav tokom dolazaka, svakog dolazaka na jedrenje i ta ljubav je ostala dan danas nakon 20 godina. Mi njega zovemo Oluja, a ja jednog dana želim biti kao Ivan. Obiđete klub, poznate se sa jedrenjem, dođete u naš klub i mi vas častimo sa domaćim čajem.
nepunih 5 godina roditelji su me poslali na tečaj jedrenja koji je počeo tog Uskrsa 75. Od tada počinjemo intenzivno druženje sa jedričarskim klubom Labud koje je ostalo zauvijek u mom srcu. Kako je to bilo? Moj prvi trener, gospodin Kvijen, i iza toga gospodina Lujević, naučili su me kako sigurno vezati grob, iz čega se kasnije razvivala mala jedrilica, pa malo veća. Pa smo onda, nakon svih tih godina sportskog jedrenja, sportskih rezultata, došli do obiteljskog krstaša s kojim smo plovili Jadranom i sve skupa je kulminiralo mojim putem oko svijeta. Jedrenje koje je trajalo 6 godina. Znači, sve skupa je počelo u Labudu i evo u Labudu se i danas nastavlja. Član sam ovog najtrofejnijeg hrvatskog kluba i danas. Jedrim i branim boje kluba na regatama, a uskoro ću 2021. ponovo pod isto zastavom krenuti na novi put oko svijeta jedrenja oko svijeta. Vidimo se u školi jedrenja, a ja ću vam pričati o dalekim obalama i oceanskom jedrenju.